Hello and welcome to Fix My City on Asake Online. My name is Leslie Moy. If there is one thing that keeps Bulawayo residents up at night is the ongoing water crisis in the city. The local authority, that is the Bulawayo City Council, recently went on a tour with journalists and other stakeholders to show them the state of our supply dams in Matabele and South. And recently also the Bulawayo Progressive Residents Association also undertook a similar mission, taking with them a group of residents and as well as other civil society organizations and other stakeholders to tour the supply dams to see the state. And one issue that came out is that illegal mining still continues within the catchment areas which supply the city's dams with water. And there's still no solution. Government saying that they will take action in terms of stopping illegal mining in that particular area. But we wait to see if that is going to take place anytime soon. Let's see some highlights of the recent tour of the city's supply dams, which was organized by BUPRA. Ngiyatshela izindaba ngicela kube sobala ukuthi amadamu ethu alasilitation ngoba le pressure emangalisayo abantu labanye abasinika ama expressions of interest bathi bayafuna udisilta amadamu. Akula silt emadamu and there will be no desiltation emadamu. I problem esilayo esingaba layo kathesi I degradation kuma water servitudes lapho kuhamba khona imfula ethela right long Aphancema uAphancema ubalisile amadamu elikhulu ngoInsiza kulandele uNyankuni kulandele uMchabezi kulandele uAphancema ubuye uMzingwane kugcine uLwancema right ngobukhulu bakhona right silama pipes impompe ezisuka emadamu lawa angu 4 out of 6 silama pipes angithi kulamadamu amabili angithi esithatha amanzi ngendlela ezilokuhlakanipha mbijana ngizalichasisela elinye lamadamu nalawo yiAphancema uAphancema lo ngumfula esawudemayo sabumba idamu nxa sifuna ukuthatha amanzi siyavula amagedi phansi ngale akulampompi esuka lapha isiya eNcema Treatment Works wonke amanzi ethu esiwathatha emadamu asuka emadamu aye eNcema Treatment Works. eNcema Treatment Works siyatreata for 1/3 of the city's requirements. Amanye amanzi esingawatrithanga ahambe koBulawayo engaphekwa esiyatreatwa eCriterion Waterworks. Right. So ke wonke amanzi aphuma emadamu aqala efika ngapi eNcema Treatment Works. iNcema Treatment Works asiqaleni la Aphancema sehle ngomfula phansi le kulelo waNcema Dam. Ungasukela waNcema Dam wehle futhi ngomfula about a kilometer or 800 meters kule Ncema Treatment Works. Right. So nxa sifuna ukukha amanzi la siyavula amagedi ngale amanzi ayehle ngomfula ayefika kulowa Ncema Dam abesebanjwe lowa Ncema Dam. Elowa Ncema Dam sile pipe ezisuka elowa Ncema Dam siya ngaphi eNcema Treatment Works. So ke currently as we speak iAphancema iku 55.87% as of this morning. Right, isystem yethu imi njani?
isystem yethu imi kanje. Libonile ngimile laphana ngikhulumisana lo muntu obelaphana. Ama-dam akobulawayo wonke alama-dam guards. Ama-dam guards ayavuka ekuseni azothatha e-check-e i-dam level. I-dam level yani si-communicate-wa kobulawayo. By 8:30 kumele sibe sesicalculate ukuthi i-Upper Ncema, i-Lower Ncema, iNyankuni ivuke how much percent. We do that even on Christmas, even on Easter, every day of the year. The dam guard comes here, takes the rating, we get to know ukuthi idam leli how much. Amadamu wonke kade singalumbanisa angithi they are at 70%. Right, siku April kade sesiku May. Right. Upper Ncema is at 55.87%. Last year we were worse off. This year has been a more beautiful rain season. Sizathi sesiyafika eMzingwane. Ngizalitshela ukuthi according to our calculations, if 55.87% iyasilasta up to when? Angithi. Right. And then le Mzingwane yona leyana sizayibona ngizalitshela ukuthi izasilasta how much percent. So ke ngithe ngilichasisela ukuthi hayi ngelinye lamadamu ethu njalo amanzi siwakha ngokuwavulela geleze ngomfula sibe sesiyawakhela ngaphi kulowa. But laphana sile-screen kuthiwa yi-screen. Amanzi nxa elokhu liyabona amagagasi. Right, so amanzi nxa elokhu eqansa ku-level, amagagasi lana alibana kungela script, alibana kuthiwa umpundu wedamu sowenziwani siwadleka ngithi. So ke amatshe lawa yi-script to protect i-earth dam from erosion or erosive action yani yamanzi lama waves. Right, njalo futhi idam leli lingafika at 100% full angithi amanzi achaphi la kulechitha ngalo kuthiwa yi-spillway to protect the dam. Idam lonke ngalonke lile maximum level angithi maximum level. Lingafika ku-maximum level akusavumi ukuthi libe lilokhe linjani liqansa ngoba liyanjani it gets washed away, liyahamba lamanzi, liyakhukhuleka idam, especially nxa liyi-earth dam. So ukuze livikeleke amanzi lingafika ku-maximum level sephuma ngale ku-spillway ebuyela emfuleni. So yiwo umsebenzi we-spillway kumbe sithi lichitha ngokuthi idam lingagcwala beyond a certain design level. Every dam le-design level angithi beyond that design level amanzi kumele alahleke angithi abuyele emfuleni. Ichitha kumbe i-spillway liyawathanela back to emfuleni ukuthi izakhamizi labantu lani lenyamazana okungaphansi kwedamu emfuleni kubuye kutholeni amanzi. So ke yili damu leMzingwane khathesi ngicela ukulitshela ukuthi namhlanje livuke liku how much. Ngingakaceli o-dam guard ukuthi belibingelele, ngitshele ngathi amadamu ethu daily siyathola ama-readings. Right, iMzingwane namhla iku-46.93%. Last year ngesikhathi sinye yayiku-42.16%. Right, iku-46.93%. Nxa kungananga izulu silento esiyicalculatayo daily kuthiwa i-level le-depletion period. I-depletion period ukuthi nxa kungananga izulu amanzi lawa alasta ukuze kuyofika kusiphi isikhathi. I-depletion period
eMzingwane namhlanje ngelevel le 46.93 amanzi nxa kungananga izulu ngoDisemba, ngoNovember, October, November, December, January, February, March, April next year nxa kungananga izulu amanzi lawa siyema ukwakha angithi mhla ka 6 August 2027 depletion period. Right, nxa idam selifika ku depletion period Dube sile penstock ekhanya la engapha. I-penstock ifana lomlomo we-teapot. Anje. But umlomo we-teapot uyachitha. I-penstock yona iyakhelezela. Ikhelezela amanzi eseyangena ngaphansi kompotshomo engene epipini sesiyala. So ke nxa idam ligcwele siqalisa nge-penstock ephezulu ukukhelezela. Liyehle liye ngaphansi kwelevu ye-penstock. Sesivala ephezulu ngoba amanzi asafinyelela ngithi. Sesivula elandelayo. And then abe lokho sehla lawo engafika ku-penstock leyana aye ngaphansi kwa i-penstock. Sesenza sesivala sesivula elandelayo. Ngilobaba uDube umoya ungabudubi. Ngilobaba umoyo ngama-dam guards ethu. Moyo silama penstock amangaki lapha ke nje 6 ubale lesikawu. Okay, right, namhlanje Dube sivule iphi penstock si-abstract penstock number bani sukela phezulu 5. Right, so ke yikho okukhona ngeMzingwane. Kathesi ngicela ongelasiyezi angithi ongelasiyezi ongasogwala sikuphe i-experience yokufika edamu. Lingahambeli lapha abantu anje. So lapha alina ma-problem ngicela right, asingene right, ngicela ubaba uDube lo baba umoyo obingene abadala ukuyemtshela ethu yokubahlonipha. Dube lo moyo ubingene abadala. Right, moyo lo Dube namhlanje lo Bulawayo. Ikukhokhela kwe-residents zabo Bulawayo bathe bona bezobona amadamu abo Bulawayo. So ke badala nguDube ngumoyo. Dube lo moyo ngicela lichasela abadala bezwe ngomlomo wenu ukuthi ekuseni nxa livuka yikuyini esikutholayo kini eTown. It's not just what every day you have 6. So every day you have 6 services. Ningakhangela lapha nje. Kulezi izinto ezidlalileyo kwa kuthiwa nje ama-gate plate. Ama-gate plate asuka lapha ezibambe izinto ngale ezi-110. Nxa amanzi ekophana zesikwati ade kubilizwa ngokwasi wami lapha. Lithi simnika lapha ekuseni ku-ground. Amanzi namhlanje aku-93.1 kunama-percent ngesebekwayo. Every day ekuseni
then nxa sisuka lapha sizakuya khona ezinkompini ngo-dam guard plus operator. So 7 o'clock kuba shomeze kwathi i-reported idamu yoseyitholile okugcweleyo ungala kuphambaniseka for sure ngikhuluma into eyiyo ngoba nazo bekhangela kathi into enqambe ekuseni kathezi yayithole kunjalo ekufana nje ngumsebenzi osuyenzayo abadeyi Akula Christmas. So next time how say party yakho Christmas ukhumbule ukuthi lo vile ekuseni waya make sure because information leyo iqhakathekile kufana lokuthi amanzi esiwathuthayo every day siyawamesha iziphala zamanzi kobulayo every day whether Christmas or New Year kumele sibe wazi ukuthi kathesi ubulayo unatha amanzi angaka eziphaleni kulamanzi angaka angithi so yikho okuthiwa ukuseva idorobho angithi right sesiphakathi kwe-abstraction tower badala ngithe mina siyakwanisa ukwehla la sihambe ngaphansi kube tunnel elisuka ngaphansi kwamanzi i-abstraction tower so kulama-penstocks kulenye eseduze ngayibona lapha tu ikhatshana right singayivula amanzi ayangena right ayehla amanzi ayephansi ngayo kade salisoze leyo yethu ngenxa yokuthi ayehlela phakathi kwepipe i-abstraction tower ile pipe phakathi and amanzi lana ayehla ayele right namhlanje mbona ngani sesiwazi amadamu ukuthi kuminjani ukuthi ukhelelwa njani isiltation ngicela ukuchasisela lokho Yabona zonke izakhiwo ku-civil engineering zilento okuthiwa i-lifespan angithi i-lifespan i-design life angithi emadamini nxa kudizayina idamu lalo lile-design life angithi right ngibe sengisehla ngisuke ku-design life ngibe kulokhu engithe ngama-penstock angithi lizwile ukuthi uthe ama-penstock sethu amangaki angu-6 ngase ngisithi ubale lesikawa angithi ama-penstocks akukhelela angu-5 angithi nxa sesifuna ukuklina kumbe sifuna ukwenzani kule inye eyokugcina phansi okuthiwa yisikawa asiyokukhelela leya right imlomo yethu engu-5 eyokukhelela yonke ingaphezu kwenhlabathi angithi lento elayifundayo badala lami engayifundayo sisasesikolo angithi esecondary okuthiwa yi-denudation. Denudation is the lowering of the earth's surface due to weather conditions. Izilulingana umhlabathi uyasuka endaweni ephezulu wehle uye ngaphi endaweni ephansi idamu liphansi so izintaba lezana inhlabathi yehle ngaphi ngezifula ezifuleni emadamu. So the dam is designed in such a manner, one, to factor in into kuthiwa i-flooding, maximum probable flood. I-flooding chasisele ukuthi li-protected idamu ngechitha angithi i-siltation iyafactor into the design okokuthi kumele iqalise ukusihlupha singathola umlomo wethu okhelela amanzi ophansi ungaba covered ngamanzi ikho lapho affecta khona idam capacity. Why? Because i-dam level ingafika ku-lowest penstock siyakomishina idam manje but akuthi ukuthi idam sesiqede wonke amanzi sesikhelele sawaqeda amanzi asiwaqedanga kulamanzi angaphansi komlomo wokugcina okuthiwa kumele asalele inhlansi
asalele izinanakazana zamanzi, asalele i-plant life e-water based. So ke kathesi isilt esilayo ingaphansi kwenkongozelo yethu, inkongozelo yethu eyokugcina. So ke akusi-affect ngoba amanzi lana vele asilandaba lawo asalelani inhlanzi. Mzukwana inkongozelo yethu i-penstock ephansi isi-covered nge-silt, yikho lapho okuzaqalisa affecta amanzi esiwathathayo. Phakathi kwamadamu wethu wonke akula most bottom penstock for abstraction esi-covered nge-silt. Kodwa mzukwana kuzaba le last bottom penstock e-covered nge-silt, yikho lapho esaba worried ukuthi i-available water for abstraction is now affected. Kathesi, the available water for abstraction is not affected because the siltation levels are below the last penstock, not above. Bulawayo has been facing serious water challenges where we have seen some areas going for more than 2 weeks without water coming out of their taps. This necessitated this tour. As an organization, we brought together our community leaders from all the wards in Bulawayo. We also partnered with Bulawayo City Council. We invited the Ministry of Local Governance. They are part of us in this tour where we are touring the dams that feed into Bulawayo. We started with Apanglema. What struck us ku Apanglema is that there is a lot of illegal mining activities that are happening in the catchment area, and this affects the flow of water. It affects how we receive water as residents. Currently, behind me, that's Umzingwane Dam. We know that in 2023, if I'm not mistaken, this dam was decommissioned because of low water levels, but we're happy to see that it now has water, and from what the engineer said, the water is the dam is at about 46%, which is a positive for us as the residents of Bulawayo. And we hope that because of the rains that we received this year and because of what we saw, that there is actually significant water levels that we're seeing, we're hoping that we will not be facing prolonged water shedding. The purpose of this tour was just to educate even our communities to understand how the water system works, where we get our water from as Bulawayo, and how does it fit into our taps back at home, and how these illegal mining activities then affect the water that we receive and how we receive it. My name is Jacqueline Shovo, Programs Officer at the Women's Institute for Leadership Development. This actually has been an eye-opener. I'm so happy that I participated in this tour of the sites, including the dams and also the rampage that is being done by Omar Korokoza. I actually have so many reservations with regards to water governance and how central government has taken over. I can take you back a year or so ago when we had an actual crisis. The central government went on to say, this is not a disaster, this is not an emergency. Now that we have actually had rains and it's actually looking good on our part as Bulawayo, the central government has taken over. So it actually gives me a sense of, I'm conflicted with what is the actual intention in taking over water governance issues from the Bulawayo City Council. Then coming back to the constituency that I represent, I'm actually, asking myself a lot of questions. The city dams have the capacity to provide water up to August 2027, but ordinary women in the community haven't had a drop in the past week. So I'm actually asking myself, what are the real issues with regards to
water delivery in Bulawayo. And also, the women that I represent actually are now even doubting the sincerity of Bulawayo City Council in actually delivering clean and safe water to their homes. For the past month or so in Popoma, we haven't had clean water. And for those that keep water in the buckets, the water is so unclean. So with everything that is going on, I'm asking myself, is it issues around management, administration, or resources? Because for a long time, we've been told that there is a lot of wastage on non-billable water that is lost in the pipes. So I'm asking myself, where does it place me as a woman who pays rent or the rates that I then requite to the city council? So for me, I'm going back and giving feedback in the actual state of the dams and also in this actual state of the surroundings with regards to the illegal gold panning within this area. And my call actually would be to say, I would have wished that Emma would have been part of this tour, because they are the custodians of the environment and they are the enforcers also of environmental conservation within this area. So where are the officers? What is it that they're actually doing? Because there is a lot happening within this area. And also given that politically we are in a very different dispensation, our voices as women, as we demand proper gender responsive service delivery, will be heard. So these are my actual concerns, but I'm hoping that central government will actually not scam us out of our water. Stephen Komo, chairman of the Resident Association yeBupra koBulawayo. Uhambo lwethu lokufika lapha besizokhangela ngamadamu ukuthi amadamu ethu aphethe amanzi anganani, njalo kuyini okubangela ukuthi amadamu ethu angagcwali isikhathi sonke noma kwaze kuna izulu elinganani amadamu ethu awagcwali. So ke sesihambile amadamu sesibonile, kodwa ke asikaboni kakhulu ukuthi okubangela ukuthi amadamu angagcwala amanzi kuyini. I think okunye kukhozwa i-environment yomkhathi, since sile El Nino ekhona umoya ovimba ukuthi izulu lingani kakhulu kwezinye izigaba ezithize. Hayi sesiwabona lamadamu nawo okade kusele nje ukuthi sibone kakhulu ukuthi environment degradation yenziwa ngamajekeja, ngama-panels, ama-illegal panels around the dam, i-capacity ayinganani, but sesiyibonile part of it. Okunye okukhulu kade sifisa ukuthi sikubone, besifisa kakhulu ukuthi sibone iLowancema, because sizwa asikafiki, sizwa kuthiwa kule project yama-China ekhona ngale area liyana, besifuna ukubona ukuthi imi njani yona, ngaba imbangela yini yokuthi ivimbe ukuthi amanzi amadamu angabi lamanzi amaningi. Kodwa anyway akulandaba, sizawubona kwesinye isikhathi, but okwakhathesi esikubonile asisuthisekile, asila problem. Amanzi angasiqhuba, siyakunanzelela, kodwa esibona ukuthi kungaba khona khathesi ukuthi sigqugquzele ukuthi maybe singaqhubeka sinjalo, kumbe amanzi sivule ungabi le rationing yamanzi. But ukuration amanzi under this situation El Nino kuyingozi, ngoba kwesinye isikhathi sizavula ukuthi abantu basebenzisa amanzi singabi lamanzi ayeneleyo. But okwakhathesi ngiyasuthiseka, ama-engineers sithembiswe ngasenza kini ukuthi sizake sibe lesikhathi sokuvakatshela emadamu besiyebona izinga lamanzi ukuthi lime njani. Abanye sihambile sayabona amanzi, sabona amadamu, hayi okukhona lina yini elizakutshwe belihambile ukuthi liboneni, njalo libona njani. Kodwa into eqakathekileyo ukuthi linanzelela ukuthi noma sikhuluma esikukhulumayo, singakhohlwa ukuthi amanzi akuBulawayo kumele ale esezandleni zethu lezi, angaphumi ezandleni zethu. Sibe le grip, singabi le ndaba lokuthi i-pressure ivela kubani, because amadamu awethu. Sifuna ukubona ukuthi mbani ozasithathela amadamu.
amadamu awethu awebulawayo awezakhamizi zebulawayo asimele siwaphethe noma sixoxa lokho esabe sikuxoxa kodwa sazi ukuthi akumelanga sivule isandla sinike amanzi amadamu awobulawayo komunye umuntu. Udaba lwamanzi wobulawayo lusukusele ngo-1912 114 years silokhu sikhuluma about the same issue angithi so asodaba luqalise namhlanje ludaba oludala sesike saba lamanye ama-project esesiwabonile akasiletheli lokade sikukhangelela angithi Zambezi water project angithi kade sile Gwai Shangani lakho zonke silindile angithi so asodaba lwanamhlanje ukade mfuna ukugcizelela nje ukuthi isolution 114 years later silokho siyidinga angithi siyafisa lathi ukuthi sifike kule level yokuthi mhlambe singayithola lathi solution kusisebenzela but into ade mfuna ukuyitsho ngigcizelele ukuthi kulabo abakwanisileyo ukuthi bayebona amadamu ngeTuesday lukhona udaba olunye nje oluvukileyo angithi nxa bathe bekhangela lapha isimo samadamu bathola ukuthi sokulalaba sebegcwele eduze lamadamu ogweja angithi laba abayenza small scale mining. I-small scale mining isuluhlupho njalo lina ngombono wenxa likhangele imagine ukuthi silamanzi i-mining idemanda amanzi layo angithi abafana lana bafuna ukuthi bagezise konke abakugezisayo bathi inhlabathi zabo base bathola kuyi-1 gram khonokuyana but inhlabathi abeyigebhile iningi kakhulu angithi nxa begebhe inhlabathi laphana it means izulu lingabuya liyakhukhula inhlabathi lana liyifaka emadamu angithi kube sokwenza lokho esithi yi-siltation sihlala sikhala sithi siltation inhlabathi lana ebikhukuliwe yayedamu nxa kusina izulu it means inhlabathi lana nxa iphezulanyana idama ligcwale sisonke bakhona yena bake balandela izino athi sitshengisa ama-percentage amadamu ngoDisemba like labona i-report ade besitshengisa nje ukuthi amadamu elizweni aku-capacity leyi umbalizange la kulandelela alizange la kubona kuke kwaba khona i-report yokuthi amadamu afika kuma-level lawo amanye afikile kubo-100% kodwa awethu esiwathembileyo ngapha kobulawayo abedlalela kubo-40 something percent saze ngabuza ukuthi kathi umkhoba lo esilawo amadamu ethu engagcwali kuyini sibe sesithola ukuthi okunye ngamanzi asedivethwa yilaba abanjani abagebhayo angithi otshekeche sisonke and nxa sikukhangisisa kuhle kathesi imchabeza I think it sits at 46% in terms of capacity kathesi asikafiki lokuthi izulu lizawuna sasekuMay sazongena uJune July size siyebamba ubani uOctober kudala izulu lalibuya ngoOctober kodwa la kathesi aselazi libuya nini angithi selingabuya ngoNovember i-46% yona lana yomele isichove size siyefika enye rainy season lakho kudepend ukuthi liza kuba khona yini izulu angithi i-Upper Ncema ikubo 55% khona lapho so kumele kube ngezinye izinto kumele sizinanzelele zona lezi ukuthi ama-catchment areas ethu awasatholi amanzi ayeneleyo ngendaba ze-climate change ukutshintsha komkhathi angithi lingakutholisisa kathesi kade singa-expect ukuthi izulu sizabalala angithi kodwa linile okwesikhathi njalo ukuna kwalo abanye bachazilwe abatholanga lutho abanye kutotile angithi yikho nokho sithi ukutshintsha komkhathi kubuya ngendlela ezihlukehlukeneyo kodwa iminyaka le edlulileyo kobulawayo sesithole ukuthi izulu asisalitholi ngendlela esasilithola ngayo angithi okokuthi ama-dam levels ethu azahlala njani ephansi kodwa xa sikhangela ibulawayo ngendlela amadamu lana ayakhiwa ngayo kwaba lesivumelano singakatholi i-independence ukuthi ibulawayo after every 10 years cycle kuyakhiwa idamu elinjani elitsha kwaqina kuyakhiwa amadamu amangaki ngibani okwazi ukuthi siphiwa amanzi amadamu amangaki angu-6
angithi silensiza lemthabezi lo wancema apha ncema Mzingwane elokugcina Nyankuni yiwo amadamu angu-6 lawa sinikani amanzi angithi kodwa ukwakhiwa kwabo kwaphela before independence nxa sicalculator from independence to date 46 years later kumele sibe lamadamu amangaki angu-10 kodwa silokhu esilengaki sile 6 nxa njalo sikhangela iBulawayo ukwakhiwa kwayo iBulawayo iyangezelela ngepopulation angithi for example kwathi kuyakhiwa lana amadamu mbona wakwacabanga ukuthi kuzakuba le-County Park i-County Park mina vele ngihlala ngisithi leyana yisithi ekusithi anje kuthiwa i-County Park inkulu ukudlula iGwanda Town akutshiyo njalo nxa sibona sikukhangisisa kuhle it means the demand of water is increasing angithi kodwa wona amadamu i-capacity yethu lokho esinjani asangezelela okunye silakho yi-aging infrastructure amapipe lawo esilawo somele sinjani siwatshintshe angithi nxa livele lakho lifuna ukukubonisisa kuhle ngavele kuni izulu etown lake libona ukwanisa ukukhosa one it means sile poor drainage system nxa ukhangisisa kuhle kwamanye amazwe wona lana amanzi ayabe esetown kumbe ekuma-cities they go into the drain and become grey water abe sesiyapurifya kube ngamanzi esiwasebenzisayo. Mina ngiyezwa uMalinga lapha ukuthi okhangelele ukuthi ngikuthinte but eyami inkulumo izakhuluma kakhulu igxile kuhambo esilwenzileyo njengenhlanganiso sibambene lamanye ama-stakeholders esilwenze nge-Tuesday sivakatshela amadamu I think kulo munye okade soluthintile mbanani malungu waluthinta ukuthi sivakatshele amadamu abanye benili belikhona lapha nje yes abanye alizange lithole ithuba lokuthi sihambeni sonkeni so ngizanika engathi sikubonile sakuzwa lokuthi kathesi sekumi njani sekumi ngaphi ngodaba lona so sithe sihamba nje njengenhlanganiso inhlanganiso yiyo ekade iqoqile iyadi coordinator but asihambanga sodwa sihambile labanikazi bamadamu abamanager amadamu city council yiyo akade isincedisa isitshengisa isichasisela ukuthi uhamba njani kusebenza njani amadamu sihambile lezinye inhlanganiso ezimela amalungelo abantu sihambile lengatsha zikahulumende sibe sile i-local government layo sihambile silayo sihambile laba emaphephandaba sisiyabona uBulawayo olamadamu angu-6 kodwa ngenxa yesikhathi amadamu lawa akhatshana lakhatshana elinye liseNsiza elinye lisemthabezi and elinye lisemzingwani elinye laphana akuthiwa I think isigodini leya so asakwanisanga ukuyafika kumadamu wonke siyanelise ukuyabona amadamu amabili yes apha Ncema sayabona imzingwane yamadamu esiyafikileyo ukuthi siyabona but nxa kade besitshela ama-engineers lawa amadamu esiyabonileyo ayisiwo amadamu amakhulu amadamu amakhulu ilawana sekucineni oInsiza sensiza laphana omthabezi yiye singasafika ngakiwo thina sifike kulawo kodwa basebesitshela ukuthi amanzi asebenza njani ele apha Ncema sizwe kuthiwa hayi sibonile amanzi sibila khona aba percentage kuthiwa lengaki lapha 55
I think lona number 4 ubukhulu sasesiya kwelemzingwane hayi lona amanzi kade ngani aphansi njalo lincane right esikubonileyo futhi abasikubonileyo ngamehlo ethu yikuthi udaba lolu olwamakorokoza lukhona sibili ngoba singakafiki emadamu sihambile sayabona sangena kuma riverbed egangeni lapho esikhangelele ukuthi nxa izulu lisina amanzi agelezela siya ngaphi asiye emadamu hayi sabona abantu bethu izihlobo zethu lapho ezizinceda khona ezigebha khona zidinga imali sabona sibili amagodi base besichasisela ke ukuthi amagodi lawa avimbela njani ukuthi amadamu athole amanzi azayenza ukuthi sibe lamanzi anele njengobulawayo sikubonile sibili ngamehlo ethu ade bekhona bazafakaza okunye esikuzwileyo njengoba kade kuyithoba esifundisa basichasisela yikuthi amanzi kathesi akhona emadamu sesisemzingwane damu lelezimo yikuthi nxa izulu lingananga sithi kusukisela namuhla izulu lingani amadamu lana akhona ukuthi kuthathwe amanzi kuze kuyefika uAugust 2027 nxa izulu lingananga amanzi akhona kathesi angakwanisa ukuthi sibe sisikha kiwo kuze kuyefika u2027 yikho kunye abasitele khona kuthoyethe sikuzwileyo ngibuyele kundaba yamakorokoza kumagodi lawa andiliyakwazi ukuthi luhlupho olungasona namuhla i-city council la esike yalu ubungule yakhuluma kuma chambers anilibonile labo labona kuma chambers omnye council esithi yena besaba ukukhuluma ndi bangakhuluma ngakho baya labo besaba so sezwa kuthole ukuthi udaba lwabo makorokoza abagebhayo ludaba oseluhanjiswe kuminister kumeni kuministry kona hale eHarare ukuthi balubone ukuthi bangayenza njani ukuthi kumbeni uhanjiswe amapolisa kumbeni uhanjiswe amasotsha endaweni liya ngoba kukhanya bona abe city council sebehlulekile bona abalamandla abala capacity yokuthi bavimbe abantu laba so sezwa ukuthi ludaba oseluhambile eHarare uminister so ukuthi uminister kathesi uluthatha njani hayi asikatholi impendulo umhlangano lo sibe sikhangele ukuthi ubungasowethu kuphela webhubha kuphela ngumhlangano ade sikhangele ukuthi sizathola i-city council abe city council kumbe nama councillors lama directors ukuthi bazaba khona la sikhangele ukuthi siza bala bezinwa ukuthi basitshele labo ukuthi seluhambe kanganani udaba lolu nje wasesizwa selukuminister ukuthi yena uminister Macebo bani ngoba njoba sikhuluma ukuthi ludaba olusukisela ngo1912 vanti asingake sibe silokhe sicontinue ukuthi sibe sisenza ama talk show ukuthi sikholise ukuthi sibe senza imhlangano sisenza ama workshops lokho sikhuluma kungalalani kungala progress eyenzakalayo
So sibe sikhangeleleke ukuthi amakhansila azabuya sibe sibamemile ukuthi bazabuya basitshele ukuthi njoba udaba selwahambiswa kuminister, uminister uthini ngoba sathi sihamba asibonanga amapolisa, asibonanga amasotsha. So sibe sicabanga ukuthi mhlawumbe bazasitshela ukuthi seluhambe njani udaba lolu. Ngoba sibonani yiyo iproblem kade sesikhona. Kumadamu esehambayo yebo asibonanga asifikanga kumbeni ngoba anti thina yayitho nxa anti belitshengisa lapho ngena lapha. So asafikanga kwamanye amamayini ngoba kwezi indawo sizwa ukuthi kulamamayini amakhulu hayikhona lawo amakorokoza, kulamanye amamayini amakhulu ikakhulu okuthiwa ono amaChina asisafikanga lawo. So sibe sicabanga ukuthi emhlanganweni lowo abaphathi bethu amakhansila ethu azaxoxisana lathi basitshele ukuthi uhamba njani imizamo bani, uminister sephendule kumbe njani. So ngamafitshane yikho engingakutsho ngireporta ngendlela esahamba ngayo. Ngibe sensithi zakhamizi zakoBulawayo kuqakathekile ukuthi sizwisiseni ukuthi udaba lwamanzi ludaba oluqakatheke njani kithandi. Siboneni ukuthi siyasukuma, siyakhuluma, sibe clear ukuthi sifunani ngoba singayekela thina ukuthi sizilungisele udaba lolu la councillors lobukhokheli bethu ama-councillors ama-MPs okusakuzenzakala ukuthi sizacina kubuya abanye abantu befuna ukuzosincedisa ukuthi silungiseni udaba lwethu. Lazwisisa hanti thina siyehluleke ukuthi sizilungisele. Kulabanye abantu abazasuka kwezi indawo abazasuka eHarare befuna ukuthi bazosincedisa ukuthi silungiseni udaba lwamanzi lwakoBulawayo. Kodwa bengazosincedisa nti babefuna ukuthi bazokudla ngenyembezi zethu ngokukhala kwethu. Babuye bazojani bazosithathela imali kakhulu futhi ngokukhala kwethu. So kuqakathekile ukuthi thina njengezakhamizi sukumeni ivoice yethu ibe clear, sikhulumeni lama leaders zethu abasikhokhelayo amakhansila ukuthi asilungiseni udaba lolu njengoBulawayo. Ngoba singekela bazabuya bazosincedisa, bazabuya bazolungisa amadamu, bazabuya bazositshela ukuthi problem yeni ngilokhu lalokhu sizalungisela. Kodwa imali bekusidla kithi bethatha imali yethu kungalalutho oluzalunga. Sisonke? Yes. So I think ngama fitshane yike ngakutsho ibe sensithi umhlangano lo kusukusela kuye madamu lo mhlangano lo namuhla esiza kukhuluma siza kubhala lanxa bangabuyanga abe city council babuya labantu lanxa bangekho esiza ukukhuluma lapha esakubona amadamu eliripotela khona lesiza ukukhuluma namhlanje siza kugcizelela phansi sikubhale sibehambisele kuyireport anti ukuthi sinjengezakhamizi sihambile amadamu zabona lokho saphenduza zaxoxisana lanxa lingabuyanga kodwa esikukhangeleleyo yilokhu lalokho. So nxa sivula mgcinohlelo ukuthi asixoxeni sifakeni imbono ebanzi ukuthi singalibamba njani uhlelo lo. Ngiyabonga.
ngephansi ngoba okwenza ukuthi umuntu ayenze into engekho emthethweni uyabe esesebenzisa amanzi ngephansi. Into leyana kula iyakida mina leyana eyokufaka ikhanda labantu abatholakale bezesifosifani okuyikisi njalo kudingakala ukuzizela manje ngazo akudiso ayisiyo government lithi and umthetho lithi lokho siyenze kahle vela ukugcisa abantu abangabephansi ngoba abafiki isikhathi sokulezempilo lebo ubona umthetho amafutholo. It means amandla akho asingeke siwehlo njalo i-city council ingavumi ukuthi yona i-government ithi isikuninithelwa ngoba i-government yayiyonto manje ngeke yona i-city council ifanele ukuthi ibone ngabantu kube lesikhalazo amademu already sisukuthi kade sihambisile ukuthi ofuthi kuleminyaka eminingi eshothile njalo so akuzali amanye amademu without government ngoba izeka yini singamele intengo ekhoyo iyakufana nokuthi ngasesele so akunenza community. But se a família está sendo colocado, but for the test case, ele não vê what happens better than just ten power. Because once a month, a population can be down, roads are also affected. When I want to people, because it's kind of business and food. Food people are in the rest of this water project. Directors of Dallas services, that is bad. And I'm small, look at there's something which is happening. How can I say project? You should never be projected, you know, such a day. We should be completing this project. As we told you, and as what's happening, because we need to be informed where is that then going to be completing? It's a basic. This is why we are doing. Up to now, there's no. They are giving down. They are paying. 75%. At least we should be drawing water from that place. So the time they started waiting for that project. Yeah. So many ways of which amanzi esingathola ngawo singalindanga elikamdala ukuthi siphiwe kwini izulu. Angithi kulezi insuku sile underground water and the underground water leyi lapha elizweni lethu asiyisebenzisi kakhulu. Kodwa kwamanye amazwe i-underground water la phansi bayasebenzisa. Okwesibili, lawa manzi esithi yingcekeza. Kwezinye indawo lamanye amazwe bale chemicals le technology ukuthi bawagezise kube ngamanzi asebenzisekayo. Ngiyakwazi ukuthi ngavele ngikhulume ngekhami lapha lokunjalo kanjalo. Kodwa ngeyinye ama solutions amanye sinjani esila. Ngike ngayenza enye research ngafika eGwanda. Semfika ngibuza lapha ngesikhathi kule El Nino drought le yenzakale 3 seasons back. Izakhamuzi ngiyazibuza ukuthi right la isambuzi seni black toilet lisayisebenzisa abanye bathi hayi sigcwele. Mina ngiyathaba ukuthi igcwele. Ngithabiswa ukuthi la lengcekeza yethu singabantu nge-technology esesilayo you can actually generate energy. Mina ngibona ipower khona phela. Kodwa umunye uthi hayi ingcekeza lana hayi yasisebenza. Ngithi kodwa ezinye izinto somele sisuke komunye wama mindset ngendlela esikhulise ngayo sike si-accept ukuthi i-technology esesikiyo isitshintshe ezinye izinto. Angithi idla imbhida lamakhabishi kodwa sikwazi ukulinywe ngayo. But sikuthenga masinyana. Kodwa nxa sesita amanzi enye solution nansiyana liyayala. Ngamanga nasenge yabona ezindawo kulinywe khona umuntu akho uyithola imbhida ingaka. La ufika uthenga ubusi. So ngezinye nje zezizinto.
I think ithuba leli sesikilo semfuna ama-solutions khathesi ukuthi sibe wazi as uBulawayo as izakhamizi kuyini esikuvumelelayo as a solution. Mina ngizaletha i-proposal ngathi ama-solution encane aba-2. Eyokuqala kule damu elike langa liyaproposwa i-council yakoBulawayo eNicholas Block. Ya belingani liyathembisa in terms of ukuthi lingasinikeza output engcono. But kwaba le-hindrance on ama-terms of ukuthengwa kwamanzi akhona. So I think njengama-residents, anti laphana kade bekhuluma ngosodolophu, thina njengama-residents kumele kumana njenge-Brand. Let's get back to the drawing board and try to negotiate with those people kade bekusincedisa. Sibona ukuthi njengobana sehlule 10 years ukuthi siconstruct amademu la, asingeke yini one through negotiating ama-terms alaphana ukuthi nxa sesithe la yakhiwa sikwanise lathi ukuthi siphile labo nxa benjani bephila. And then the second solution ukuthi njengobana like lathatha uhambo la yafika emadamu ngalo, kulamanye ama-areas like are very dry than eMathebeleleni. Ngizokhuluma usithi lapha sekusemi-arid area nje. Kulamanye ama-areas like if you go to Botswana there is a desert lapha eKalahari, but bayakwanisa ukumanage amanzi abo. Ungaganza usiya ngapha ku-North Africa kule ndawo ngama-desert. Njenge-Ubra ake lithatha uhambo like liyedinga ukuthi bona how do they manage and how do they use amanzi abo and how do they make use of amanzi. Ngoba I believe there are better strategies abasebenzayo ngoba asoze bekhuluma bekhala ngamanzi but they are living and they are even having better output besebenzisa those little water abantu basebenzisa. So I would propose ukuthi njenge-Ubra phumanini phandle like liyethi do civil a research of some sort on how best can we conserve that little which we have. Kule problem ekhona la sivakatshile kumademu sabona ukuthi amanzi akhona, but haso amanzi wonke avele emadamini afike ezindlini zethu. Siyathola ukuthi kunama-pipes abhesta, some of them have got already a year or so amanzi evuza. So wona la amanzi avuzayo lawa you can see ukuthi singacalculate acosta kakhulu isupply yethu yamanzi khonapha. Sibe sicela ukuthi ikhansele ikhangela ama-pipes wona lawa kule inye pipe esesizinda laphana duzane lePhumula South Beer Garden isivuzile for almost a year and so many months. So amanzi wona lawa alahleka, but thina siyabe sithi silawa amanzi amadamini yet they are going to waste. Sicela ukuthi ikhansele i-repair ama-pipes wona lawana so that we know ukuthi amanzi wonke avele emadamini afike ebantwini. Uthe ekhuluma lapha ubaba uNculo wathi bekumele sibe lamakhansila labantu bekhansila, kanti pho kuthe balile bona bengabantu bethu esabafakayo. Hayi ngombuzo la bese ngibuya lapho udubo lwamanzi. Mina ucebe ngibona sibili bantu bakithi nxa bese ngamakilo lingasisiza. Angithi igwayishangane kuthiwa isiniye completion. Why can't we stick to it? Ukuthi sithi hayi asisekeleni yona leyo igwayishangane kulokuthi siqalise leyi kuthiwa iGlassboard Dam ezagejwa kula level isi in progress. Bembona ngazanxa singasekelena le in progress ingasisiza nxa ukuthi kuqinisekile kungasomaphepha kungasondaba zamaphepha ukuthi hayi sizwa amaphepha esithi bese ngibuya kule service yamanzi leyo madoda sike sayeza thina service yamanzi sisayenza abantu abasebenzayo izambeza water project sacha izimali okweminyaka ethile imali yakhona yawele emlindini la namhla kulo ngakutshela ukuthi yena sesibone ngazansi ukuthi singayenza iservice le
isisi yakhona phana kuzambezi ukuthi hayi leyo akimi mbijana ake sizamele ukusekela le esiyibonayo egwayishangani ukuthi nxa singagxila kiyo sibili sithi nhlo kiyo hayi amanzi ntonga themba singazuza ngiyabona siyaplana kube kuhle kodwa imali yavela yathi qhwi angazi ukuthi sisuka sitshintshe njani bona aka sitombile sibahle abantu kuhle kodwa imali yavela ingene angikwazi ukusuka kungena umoya njani siqoqeqela sendaba yethu sithi rethinking sustainable water strategies. My thinking ngeyokuthi nxa mbona ama-authorities wonke they are not serious. Reason why abekho lapha lesibathumayo ama-councillors ethu nxa sebegenile emahhovisi kabasasebenzi yindaba esishuphayo I don't know njengebhupra ukuthi how singafaka amandla njani singasukuma njani ukuthi sithi abantu laba besebenze. Number 2, nxa ngiyenza i-rethinking uzinwa lo mbe inyamazana le ethiwa yizinwa yapongobuya ebantwini ababe namanzi wabo it has distorted many things in the system. Uzabona ukuthi amadamu ayekhona babuya bathi thina ithi sikwanisa ukumanage wayengekho yini umanager ongakwanisiyo ukuthi bemreplace and sebehlalile lapha they are not serious. Ama-councillors yethu they are not serious. Uzinwa is not serious. Even ucouncil yena ngoba ukungabonakali kwakhe lapha it means they are not serious. Number 3 engikucabangayo Bupra with the siltation ebakhona emadamini yethu mina mbona i-gold mine laphana ku-siltation laphana. We have building constructions taking place here in Bulawayo and it's not stopping. Abantu beze beye kugwayi besiye beyenza i-poaching of sand, whereas we have gold mines sand esemadamini lawana. Why can't we come up with a company, a council ekuthi kona i-siltation yonke leyana i-converted to sand which will help us construct here siyenze imali yona imali yelana izakwanisa ukuthi isiyenzele amanye amadamu. This is number 3 i-suggestion yami. Then my last suggestion ngekuthi kube le comprehensive report kumadamu wonke lama surroundings akhona ukuthi ngobani abayenza abawonayo laphana, because we have had history esokuthi kulabantu abawonayo ngobani, who is responsible for those people? If it is the government, why is it not taking its position kubantu labantu? That means the government you know why they are not serious. If they were serious, asingeke sabona ikorokoza laphana. Ngabona kwezinye indawo sebe serious ukorokoza kazanga athathe one day ekhona. But if they were serious with these dams, if they were serious with what is happening around there, asingeke sabona ukorokoza. City council nxa ethina izindlu singatheli uyabuya masinyane ezosivalela, kodwa singamtshela ngamanzi lempompi lezi ezidabukayo kabuyi. Ngimangala namhla lisithi libabizile kababuyanga basela sebebuye ezindlini zethu inyanga ziphela thina sisevula indlela
sesidubeke kakhulu sibuye lapha kudala singamakazana sesize sigugele khona impompi idabukile silungisele khona lapho kudabukile lungisa khona kanti wena imali bayisa ngapha besithi kantini labo bathanga bekantini ngamaphendeka emali imali ekuthi bangamaphendeka abantu besithi kantini bonke ikantini ibhoda ibhoda nomangane kuze kuzofika la amadoda khathesi kunomhlangano okuyileka babuyanga bazasala sebevuso wabo sebesithi buyanini emhlanganweni lo bengabuyanga ukuthi bezokwenza ukuthi laba babuyile beguquza babuye bathweleni abasithi kantini wena ikantini ngobani ilipendeka. Those were some of the highlights of the tour of the city supply dams, where residents had an opportunity to visit some of the city's dams located in Matabeleland South, as well as a follow-up engagement meeting where residents continued to discuss this pertinent water situation that is affecting Bulawayo, and hopefully we'll see solutions coming up. Remember, there's also the talk of the Glass Block Dam, which is seen as a medium-term solution to the city's water crisis. Government is also pushing for the completion of the Kwaishangani Dam, and these are seen as the key to ending the water crisis in Bulawayo. Let's meet again in the next edition of Fix My City. My name is Leslie Moyo.